Шупашкар районинчи тударгасынчи выдам школда Иван Яковлев Фаслов рендегени мәрі шулдалық нехалласа, аша амышызымбе ачазень пірлехи пуху уявиртре. Варенеген семчеваш челхибе литературине юратсау шахывныне, чак урок сынче церлиен лядаланныне ханазымбе аша амышы умынче кадартреш. Альбина Ишован кашни уроки шапла бушланать. Тударгасы хула жуминже аллы жулгаяла ергеленне шамрык ял. Кунды шкула вундохыр нации адибыди жюреть. Аплабулинге тударгасынже білігуғағансем пурге персаслын чываш чілгіне вренмелле десе ешіннімен. Айкрам келмешінсене мұқтаза қалас керек. Бізім үттезенжен да үтларақтырырса біренеші. Пирин күнда келіне бұзасын, пирин чываш чірішіне аны бұзан. Вы сами сказали так, теші, вот пирин вренмелле. Пирин мелеч вашла, турубан не бұрыншламала. Тесе, вара, еп қаланысе маладысыне, вара мана сауындарайд. Школ аша амышы, тада чывашчылхи адаланове темыва иртерне бірлехи бұғва, аджасен гымауне гура ергелене. Чывашчылхине вренегенсем, вая юры урлы ашахывашы. Хойсем мен бұлдарныне візен балақ аслысене дегдардас келет. Паригат, мана кирлі дед, еп президент пулаш шуғышлы дед. Президент пулаш шынын чывашла білмелі десе жұтлады беп дед. Бізні врачта дед, паригат, еп врач пулашын, халетек ебі хирург пулашында дед. Бұрат ялдам дед піргенемей. Мана чывашла қалад, еп чывашланмастып. Чывашла білмесен бұрысла қалажат. Бара сирін деп чывашла қаласан, сире хужа да хизеплет, пыраганчын да хизеплет. Альбина Валентиновна тударгасы школинже водырбилік шул твандерхебе литературына верендет. Аджасыне икке балаларца пистермеш. Чывашла тірлі шайра білегенсене хавхаландара, тваттыба пиллік шүллі шүстерет. 1% пурде чываш чилхине суйласайлыне, тада государство чилхине берін вренмелле, тезе алып уса шаби ширплетсех варна. Берін чывашлықшын, берін ашамырсем, тыры жулы дезе савындарчы, мана мешанбек шунатландарчы, малада лайық ішлеме, бізене жезембе шыржыва юрықлы, чываш шыржывне, тада қизене ашамырсене, юрықлы жінзен бұлт чыр дезе, тырышма мана шамбек шунатландарсақ варды ашамырсен. Чываш яңғыларын вали Марина Корягина, Виктор Степанов.